pa refleks, za ljubav mi se molimo. Za ljubav mi se molimo. Za mene se mola, kužiš šta da kažem, dečki, nemojte! I burazir moji, dobrodošli na još jedan video Gloria Berger, pa ti si buraz moj, šta moj, jel te dirako, a? Razbit ću ih buraz moj laptopa, buraz moj, mogu mi izletiti iz ruke. Uglavnom burazir moji, šta radimo u današnjem videu? U današnjem videu, znači, bit ćete mi zahvalni. U današnjem videu pokazat ću vam dečke, koje sam ja zaljubljena. Prdam se burazir moji. Frendovski je pokazati ljude koji imaju talenta. Frendovski je pokazati kakav dobar talent imaju, znači ja ne mogu vjerovati zapravo da su ovi dečki iz Hrvatske. Dečki, to ću vam sad pokazati, su iz Hrvatske, vjerovali vi ili ne. I želim vam pokazati, obavezno ostanite do kraja videa da vidite što ste propustili, tebra. Moram vam ovo jednostavno reći. Tako da prije nego što pređemo na ovaj video, obavezno stavite 10.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera i uključite ovo zvonce dole da primite ovaj svaki put kad izbacim novi video. To je svaki dan u 12 sati, osim nedelje. Uglavnom, u kome se točno radi? Radi se o dva dečka, Six Wheel, znači šta ste propustili, sad ću vam pokazati zašto su oni meni toliko posebni, zašto se oni meni toliko sviđaju, oboje, ne mogu da se odlučim. Burazeri, i obavezno pišite dole u komentare za koga da se odlučim. Ja ću vam njihov Instagram staviti dolje u opisu i njihov YouTube kanal dole u opisu ako želite čekirati sve dalje, ali ja ću vam pokazati svoje najdraže. Ajmo početi. Jao, to buraz! Dečki su iz Hrvatske. Iz Hrvatske, dečki. Yeah, this is all I ever wanted. Woke up in the morning, no thoughts in my stomach, cause I walk it like I talk it shit. I'm a prophet, I see the future when I put it in reverse, that's why my shit is earless. Yeah, I wasn't lying up. Aj sad vi meni vjerujete da su oni iz Hrvatske. Vjerovat ćete zato što imaju i hrvatski dio u ovoj pjesmi, znači izmiješali su sve, nemate pojma koliko mi se sviđa ovo, slušajte, znači spjevaju meni, vidit ćeš. Ovaj hrvatski dio je za mene napisan, samo da znate. Flying out, where was you when I was fucked, I had no exit out. Yeah, no. You was nowhere chilling with your fucking spouse. Had to do it all alone, had the only route, room spinning, Hennessy, looking like it's meant for me. Lost in the very in this world that be letting me, but koliko dobar spot mi je isto dobar, oni su dobri, spot je dobar, tekst je dobar, ja! Give a shit about that, walk miles, never looking back. Where true love, where's that? Where true love, where's that? Facts, face the facts, you know that I'm God. Six spell, you don't know what's till we go hard. MDMA in my blood, what's a while out? All this love up in my heart, I wanna put it out there. Ne mogu, toliko su dobri da moram popiti sad malo mineralne. Ajmo nastaviti. Always knew this what I'm supposed to do. Following this only bad, I've been chosen to. You never told me make it this far. How them tables turn, all them bridges that you wanna cross is burn. Bitch, respect is earned. This ain't a wave, this what oceans do. This what and the energy controlling you. Make way, bitch, we coming through. Make way, bitch, we coming. To je bio ovaj prvi, sad slušajte ovog drugog i morate onda reći za kog da se odlučim, kužite. Vidi, ugasim ti svjetlo kmico, sada me ne vidiš. Guramo to sranje, mada nisam ti ja Sizif. Nemoj piziš, aj o astrofizici, pa da vidiš koliko glup si. Doktorirao je frajer, slušajte dalje. Rendo pičke jer sam Putin, vlada mir, ja sam ovdje samo putnik. A vi morate se prodat, ak toliko vrijedite. Džabe vam to tozla, a i džabe meni mozak ovakav. Jer poruke ćemo i dalje svačat samo ja i moja braća. Pa vraćam se nazad u dan, al ne trebam vas. Kmice naše šifre nikad neće biti iste. Ubio, slušaj dalje. Ja od uvijek vidim odgovor, vidim ide vam taj gas, al nije pravo gorivo. Ubije! Još nije došao dio teksta koji je za mene, ali ubio je. Slušajte dalje. Ne možete sami, vidit ćeš da možemo. Jebeš slavu pa refleks, za ljubav mi se molimo. Za ljubav mi se molimo. Za mene se mola, kužiš šta da kažem, dečki, nemojte! Slavu pa refleks, to nije pravo gorivo. Kažu ne možete sami, vidit ćeš da možemo. Tako je, možete, ja vjerujem u vas. To
Točno to, kažeš ne možeš, znači ovo je životni moto, buraz moji, znači tako je, obavezno ih zapratite na Insta, buraziri moji, tako je. Meni su ovi dečki brutalni i ja mislim da zaslužuju puno veću medijsku pažnju. Zaslužuju jako veliku medijsku pažnju i jako veliku podršku i jako veliku potporu za ovaj rad, jer ovaj rad je brutalan i ovaj rad se premalo cijeni. Tako da obavezno, buraziri moji, obavezno, boli me briga da li je ovo video o njima ili nije, i da je pa neka je, zaslužuju ovaj video. Da, dajem direktan promo, zato što mislim da zaslužuju. Obavezno ih zapratite na Instagramu, dolje je link u opisu, imate i link njihovog kanala. Stvarno, ajmo podržati ovakve talente, biti tu jedni za druge. Stari moji pa stvarno zaslužuju duplo veću medijsku pažnju. Znači, po meni, znači, znaju priču, doktorirali su i to je to. Uglavnom, buraziri moji, nadam se da vam nije žao što ste pogledali ovaj video do kraja i da vam je isto drago što ste otkrili ove dečke isto ko ja. Tako da obavezno zakucite 10.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera i uključite ovo zvonce dole da primite obavijest svaki put kad izbacim novi video. To je svaki dan u 12 sati, osim nedjelje. Skr!